Ngiye kubasuza kandi mbaha ikaze kuri Adolphe Media. Tugiye kugaruka none ku byagarutse mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino, muri ibi binyamakuru bigiye bitandukanye. Mureke duhere imwe mu ngingo yacu, ariko ndezera mumeze neza. None uyu munsi ni kuwa kabiri ku itariki 9 2026 mu kwezi kwa gatandatu. Ni umunsi udasanzwe ku bantu bizera Imana. Nshobora kubabwira ko hari abantu batabashije kugera uyu munsi, kandi nyine uyu munsi nta nubwo wigeze ubaho na rimwe. Uyu munsi urihariye, nyine uyu munsi ufite umwihariko wawo. Rero niyo mpamvu ukwiye kuwuha agaciro kandi ukawubahamo Imana, ndetse ukanawukoresha neza kugira ngo iminsi yawe ikomeze kuba ifite ikivuze ku buzima bwawe, atari ibintu biri aho ngaho byo kumva ngo uyu munsi naramutse ngo n'ejo nzaramuka. Oya, ugomba guhora nyine wumva ko ubuzima tubamo atari hari abandi batabubonye. Hari abandi bari kwa muganga, inshuti yanjye, hari abandi bari kwa muganga, ariko twebwe still kuba tukiriho nuko Imana iba yadutije uwo mwuka, iba yadutije ubwo buzima, iba yaduhaye uwo munsi kugira ngo tuwubemo. Ntabwo ndi kwigisha ijambo ry'Imana, ariko no kugira ngo nyine tujye tubasha guha agaciro ubuzima dufite aka kanya. Reka inkuru yacu tuyihere ku byihebe byasabye miliyari ngo birekure aho byafashe. Ibi byihebe ni ibyahe? Itsinda ry'ibihebe ryitwa Ansaro rikorana na bya hafi na Boko Haram basabye leta ya Nigeria kubaha miliyari y'amanayira, imodoka, ndetse bakanabafungurira abayobozi babo babiri bafungiwe i Abuja no kugendera ku mahame akaze ya Kisilamu muri leta ya Oyo. Tariki 15 Gicurasi 2023 ibyo byihebe byashimuse abanyeshuri n'abarimu ba leta n'abarimu muri leta ya Oyo. Nyuma yo kubashimuta, bafashe amashusho bari kwica umwe mu barimu bari bashimuswe. Ni igikorwa bateguye neza, aho bashimuse abarimu 7 n'abanyeshuri 39. Abashimuswe bajyanwe mu ishyamba ryitwa Oyo National Park nyuma y'umunsi umwe basakaje amashusho ku mbuga nkoranyambaga bari kwica Michael Oyedokunu w'imyaka 57 wigishaga isomo ry'imibare mu cyitwa Community High School. Nyuma y'uko ibi byihebe bisabye leta ya Nigeria kubaha miliyari, imodoka, ndetse ikanarekura abayobozi babo, leta yabiteye utwatsi ibabwira ko bidashoboka. Muhammad Usman ibumoso, umuyobozi wa Ansura, na Abubakar Abba iburyo umwungirije bafungiye i Abuja. Rero ibyihebe birashaka. Muhanga, umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe yishe nyirakuru. Inkuru ibabaje. Umusore w'imyaka 32 witwa Kwizigira Vedaste arakekwaho kwica nyirakuru witwa Nyirabatutsi Teresa w'imyaka 93 y'amavuko, babanaga mu kagari ka Nyarusozi mu murenge wa Nyabinoni, akarere ka Muhanga. Inkuru ivuga ko urupfu rw'uyu mukecuru Nyirabatutsi Teresa rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena 2023. Amakuru avuga ko uyu musore Kwizigira amaze imyaka 10 afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabinoni, Ndayisaba Aimable, yemeje iby'aya makuru, avuga ko bayahawe n'abaturage. Yemeje ko uyu mukecuru Nyirabatutsi Teresa yabanaga n'umwuzukuru we, kandi amaze imyaka 10 afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse bageze iwe kwa nyakwigendera basanga aryamye imbere y'inzu yamaze gupfa. Ndayisaba yanavuze ko mu rugo rwa nyakwigendera bahasanze ibikoresho byinshi byo mu nzu binyanyagiye hanze, ariko uwo musore Kwizigira Vedaste adahari. Amakuru avuga ko uyu musore Kwizigira yahise afatwa akajyanwa kuvurizwa ku bitaro. Nyuma Imana imuheruko ridashira. Ibindi byasohotse mu binyamakuru, ngira murabizi ko Israel ubu ngubu nanone iracyari kwica agahenge hagati, ubwo navuga kari kashyizweho na Amerika ndetse na Iran, ariko kubera kutumvikana kwa bamwe mu bayobozi byaranze, nyine ntibyabasha gukunda.
rwose AFC/M23 nayo AFC/M23 ishinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku basivile Muwega. Ihuriro rya AFC/M23 ryatangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi zagabye ibitero ku baturage batuye muri teritwari ya Muwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikaviramo bamwe gupfa abandi bagakomereka. Ibi byabereye mu gace ka Irundu kari muri groupement ya Itombwe ku itariki 7 nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi wa AFC/M23 Lawrence Kanyuka. Abo bitabye Imana barimo umusore w'imyaka 17 witwa Prince Runezerwa Muhiyabo na Kigeri mu Mazuru. Yongeyeho ko hari abandi bantu batandatu bakomerekeye muri ibyo bitero, harimo umwana w'imyaka 7 witwa Bajeneza Moronsi w'imyaka 12 witwa Nzabakiza Oze Nyirasafari Chantal w'imyaka 29 Nyamahoro Nkamirwa w'imyaka 50 Cyubahiro Fataki w'imyaka 10 na Tito Murengera w'imyaka 50. AFC/M23 ivuga ko hari undi muturage wakomeretse bikomeye ariko utaramenyekana imyirondoro, ndetse ko hari n'abandi benshi bahuriweho buriwe irengero. Gusa ibikorwa byo kubashakisha ngo byabangamiwe n'indege zitagira abapilote drones z'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse abo baturage baguye muri ibi bitero n'abakomeretse, hanangijwe n'ibyumba by'amashuri byo ku ishuri ribanza bya Irondo. Iri huriro ryanenze cyane icyemezo cyo guceceka k'umuryango mpuzamahanga, rivuga ko kudafata ingamba mu gihe abasivili bakomeje kugirirwa nabi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gufatwa mu bufatanyacyaha. Danje. Inama y'abaminisitiri rero yasohoye imyanzuro mishya, yafashe ibyemezo bishya. Ibyo twabigarutseho ni ukuvuga ngo urebye muri video byose wabona ikigo cya AI cyafunguwe ingengo y'imari nshya ya 2023-2027 ndetse n'abayobozi bashya bashyizwe mu myanya mishyashya ndetse nabongerewe imyanya. Daso yasabwe kuba urwego rwo gukora kinyamwuga. Daso Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana yabukije ko Daso igomba kuba urwego rukora kinyamwuga rutunganya inshingano zarwo ku buryo buhoraho kandi rugafatanya n'abandi mu guhangana n'ibibazo bibangamira umutekano n'ituze ry'abaturage. Bigarutseho kuri uyu wa mbere Kamena mu nama Minaloc yakoranye n'abahuza bikorwa ba Daso b'uturere twose hagamijwe gusuzuma imikorere y'urwego no gushyiraho ingamba mu kurushaho kunoza inshingano. Minisitiri Dominique yashimiye intambwe Daso imaze gutera mu kunganira izindi nzego mu kubungabunga umutekano, gukomera ibyaha no gufasha abaturage. Minisitiri Dominique yibukije ko Daso igomba kuba urwego rw'umwuga rutunganya inshingano zarwo ku buryo buhoraho kandi rugafatanya n'abandi mu guhangana n'ibibazo bibangamira umutekano n'ituze ry'abaturage. Izindi nzego z'ingenzi zagarutsweho muri iyi nama harimo gukomeza kubaka ubushobozi bw'abakozi ba Daso binyuze mu mahugurwa n'imyitozo, gushimangira ubufatanye hagati ya Daso n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'izindi nzego z'umutekano, no gushyira imbaraga mu gukumira ibyaha mbere yo kuba yuko biba. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana yasabye abahuzabikorwa ba Daso gukomera ku ndangagaciro zayo z'ubudahemuka, gukora kinyamwuga no kundangwa n'ubunyangamugayo mu kazi ka buri munsi. Ati Daso igomba kuba urwego abaturage bizera kandi bubaha kubera serivisi nziza itanga no kurinda umutekano wa Daso District Administration Security Support Organ. Ubundi magambo arambuye nuko district ariyo da A kavuga administration, izi double S kavuga security support, O ikavuga organ. Urwego rushinzwe kunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano rwashyizweho n'itegeko nimero 47 Kaberamye 2013 ryo kuwa 11 z'ukwakira 2013 rukorera munsi ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Minaloc, rugafatanya kandi na polisi y'u Rwanda.
Irani, kadusoreze muri Irani. Muri Irani turi guhagarika ibitero kuri Israel, ariko tuzabisubukura niyongera gutera kuri Libani. Ibiro bikuru bya gisirikare muri Irani, Qatar AI Anibia byatangaje ko birimo guhagarika ibitero by'ingabo, ariko byaburiye muri iryo tangazo ko niba ibitero bya Israel kuri Libani bikomeje, harimo no mu majyepfo ya Libani, Iran izasubiza mu buryo bukomeye kurusha mbere. Iran yatangiye ibitero byayo ejo nijoro mu rwego rwo gusubiza ku bitero bya Israel mu majyepfo ya Beirut. Israel nayo yahoreye igaba igitero muri Iran. Abakuru ba politiki n'igisirikare muri Iran bari baburiye ejo nimugoroba ko Iran izasubiza mu buryo bwa gisirikare icyo bise kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Iran yashimangiye ko ifata ihagarikwa ry'imirwano muri Libani nk'igice cy'amasezerano yo guhagarika imirwano na Iran. Iran ifata gutera Libani ahari umutwe wa Hezbollah ifasha nko kuyitera nayo ubwayo. Israel na Iran barashaka guhagarika imirwano byihutirwa. Mbere yaho Perezida Trump wa Amerika yavuze ko ibiganiro bya nyuma ku mahoro bikomeje, ariko bihura n'ubujiji cyangwa ubupapa muri byo. Mu butumwa bwe ku rubuga nkoranyambaga Truth Social yagize ati, impande zombi Israel na Iran zirashaka kugirana amasezerano yihuse yo guhagarika intambara. Yagize ati, ibihano bizakomeza mu buryo bwuzuye kugeza igihe amasezerano ya nyuma azagerwaho. Ibintu bigomba gukorwa vuba cyane. Uwo muri Karongi akurikiranyweho gusambanya umunyeshuri w'imyaka 14. Nk'uko bivuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu w'imyaka 30 mu karere ka Karongi ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yigishaga. Ayo makuru yabereye mu mudugudu wa Gasharo, kagari ka Gacaca, mu murenge wa Rubengera mu ijoro ryo kuri uyu wa 7/26 nk'uko byatangajwe na Igihe. Abaturage batuye hafi yaho ukekwa acumbitse bavuga ko bamenye ibyabaye nyuma yo kumva umwana arira mu masaha y'ijoro. Bamwe mu baturage bavuga ko uwo mwana yari yagiye kwa mwarimu aherekejwe na musaza we muto. Mu gihe uwo mwana yajyanwaga mu cyumba, musaza we yasigaye mu ruganiriro, ari naho abaturage bavuga ko bumviye amarira y'umwana. Amakuru atangwa n'abaturanyi agaragaza ko hari hamaze igihe hakekwa imyitwarire idakwiye kuri uwo mwarimu, nubwo nta bimenyetso bifatika byari byakabonetse imbere. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayabagabo Faustin yemeje ko inzego z'umutekano zakiriye amakuru atanzwe n'abaturage zihita zitangira iperereza. Yatangaje ko ukekwaho icyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rubengera, mu gihe umwana yajyanywe kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bukenewe ndetse hakorwe isuzuma ry'ubuzima. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rubengera bwibukije abaturage ko gusambanya umwana ari icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko, banashimangira ko ababikora baba bangiza ubuzima n'ahazaza h'abana. Basabye abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe kugira ngo ibyaha nk'ibi bikumirwe imbere y'uko bibaho cyangwa bigabanyirizwe ingaruka. Perezida Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, yageze muri Korea ya Ruguru gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yageze muri Korea ya Ruguru mu ruzinduko rwe rwa mbere muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2019, mu gihe umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibibazo by'umutekano mu karere bikomeje kuba ingingo z'ingenzi ku rwego mpuzamahanga. Xi Jinping yakiriwe ku mugaragaro na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un hamwe n'umugore we Lee Seo-ju, sinabisomye neza, Nteramabuye. Amashusho yatangajwe n'igitangazamakuru cya leta cy'Ubushinwa CCTV yagaragaje ko abo bayobozi bombi bakoma amashyi, bamwenyura kandi bahana ikiganza mu muhango w'ikaze wabereye i Pyongyang. Muri ayo mashusho kandi hagaragaye umukeka utukura warambuwe abasirikare ba Korea ya Ruguru batonze umurongo ku mpande zawo, ndetse n'abana b'Abanyakoreya baha indabo Xi n'umugore we Lee Wan. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya leta y'Ubushinwa,
Xinhua News Agency. Uru ruzinduko rubaye nyuma y'igihe Xi yari amaze agirana ibiganiro n'abayobozi bakomeye ku isi barimo Donald Trump na Vladimir Putin i Beijing. Byitezwe ko ibiganiro hagati ya Xi na Kim byibanda ku bibazo birimo gahunda ya Kim byibanda kuri gahunda ya nucleaire ya Korea ya Ruguru, umubano wayo na Amerika ndetse n'amakimbirane hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Mbere y'uru ruzinduko, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa yari yarasuye Pyongyang muri Mata, aho Kim Jong Un yagaragaje ubushake bwo kurushaho kunoza itumanaho n'ubufatanye hagati y'ibihugu bombi. Abasesenguzi basesengura ko bavuga ko uru ruzinduko rubaye mu gihe Ubushinwa bushaka kongera gushimangira uruhare rwabwo muri Korea ya Ruguru, umufatanyabikorwa wabwo wo hafi ariko ukunze gufata imyanzuro yigenga kandi mu myaka ishize warushijeho kwigera Uburusiya. Kugeza ubu ibitangazamakuru bya leta y'Ubushinwa n'ibya Korea ya Ruguru ntibiratangaza ku mugaragaro ibyaganiweho cyangwa gahunda irambuye y'uru ruzinduko, ariko biteganyijwe ko amakuru arambuye azagenda atangazwa uko ibiganiro hagati y'abo zombi bikomeza hagati yabo.